aravuga ngo abo abena mubiri nibarya muzamuja muri barasa bakama bakurwanya gusa kugira ngo ikanisa rikunanire bazotsindwa ndi imbere y'Imana. Nibarya bayumbe bananiwe bazabigana imbano badafite ngo mbonye igiheko agashamburiye ibiheko yitwajije. Alexander umucuzi w'imiringa yarapfuye. Ngaye fasha rubona fasha ndashize kado niba abagabo muza mujana sha uzukubwira ngo ntafaranga mfite kandi afite ibihumbi 200 bage haza hari abavuga butumwa muza mujana agahisha ifaranga ngo se ngo ntafaranga ufite sha rubona uzomuhunge. Ni Alexander umucuzi w'imiringa nukuru kw'Imana akamavuga ngo kuambona ngo ndi gutyo pe ariko yashika imbere ukabona za biscuit za Guyana se uko ari biscuit byagenze ase baramwataka ba Alexander abacuzi b'imiringa. Umwana w'umukobwa w'inkuma kamahwera sayine agahwera tukarambika ndasenga mpamagara basenga turasenga ese pastor wese naguhamagaye sinashake yarariho araza nabakozaho biranga ikigeragezo gusa kamusore ariko yagiye kamusore mumubwira reke telefone nigute kamusore watubwiye ngo ikigeragezo ni ukugira ngo uhabwe certificate nariko mpabwe certificate arahwera mu kwa mbere arahwera mu kwa kabiri arahwera singira stress ngo byacitse ngo ibintu byagenze zana amazano utabiho kaza gusa nkamubwira gukomera umwana waje. Imana yarambwiye ngo zubaka ariko twaje mu bayumbe atakoze ubukwe mwabayumbe umwana wawe uhera umukobwa kera abanyamurenge babimenye nabareba gucya bagica bankikije bavuga ngo baracuragura ariko Imana izivuga ibintu kontrere n'ibitekerezo by'abantu ngo buci araza arambwira nari muri corona cagiye muri Kongo nyina arampamagara atase wamenya makuru sheri muzamugira ngo tuza tubivuga se twe tayo ndavuga kuva mbayo sinzi ko kashe ndarama muhamagara mwizina kumanywa rya saa 6 twebwe gatwashatse kera muzamwihanga titwavuga ngo amina haleluya. arambwira ngo ibintu biracitse umukobwa bavuze ko bazoza gufata irembo ati niko bavuze habona abahe atabe Kigali baje babwire ntibici tariki babwire baze vuba. Imana yaravuze ngo agiye gukora ubukwe. Hari abantu bazabirarira ngo nabanjije ngo kwanga Yesu yavuze ngo agiye gukora ubukwe kandi ariko Imana itubwira amakuru ya bama usasa jari kwima yango yawe tazamuka Efeso basi Imana icubaye. Haleluya. Tare ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimaro igiti chingaza maru rubone uko navuze ngo ngwino Yesu mwana w'intama imibereho y'umwami wanje yanazo cyane nibitangaza yageze ikuzimu bose baratinya akurayo ndetse n'ifunguzo igiti chingaza marumbo ninde ni Yesu mwana w'intama imibereho y'umwami wanje yanazo cyane nibitangaza yageze ikuzimu bose baratinya akurayo abivuga hejuru kubw'umusaraba abisi bose babona umudendezo ndashima umwami wanje wabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo ndashima umwami wabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo Tare ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimaro Tare ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimaro yabaye n'igiti cy'inganzamarumbo yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo
bani kenanje noneho nyubaha amategeko y'uburevera kenyubaha amategeko y'uburevera noneho jire kuri akarandeba na nari maze gushimira Fabrice na madamu mwakize neza nukuri hari abantu baza babona bagiye kuri afishe bakagira fiere babahamagara ugasanga ko bari program ibyo badafite njewe nzamona umuntu ntumiye kabiha agaciro cyane niwe bakoze igikorwa gikomeye kurusha twebwe mutureke mungo twomera kabandi bose ariko igitume baba baduhamagaye suko turusha abandi kuvuga rubona nakamusore namusuhuke wagize niwe uzi kuririmba cyane pa oya n'ubuntu twagiriwe kuba hano rero Imana ya Abrahamu na Isaka yambwishoye nando ese ninde harya Ivete we Imana iheze umugisha ko mwitavye Imana iheze umugisha mushiki wacu kana kacu uyu mwana ni umurundi ube ko haguruka haguruka werekereriya uzamura amaboko erekereriya babe nkabakubona sasa jari kwima ya ngoma yawe itazanguka charama akakana na karundi kavuye Burundi iwabo ni muyinga abantu bahazi karata reka kwikora kamaze ndangiza itirereshe sasa jari kwima ya ngoma yawe usasa jari kwima ya ngoma yawe itazanguka Efeso abe Efeso ngiye kuganira ijambo nacikije wa munsi nanirwa kandi kunanirwa kurya bibaho kandi kujya nari nafashwe nta mahimba ngira narafashwe numva ndobwiriza ndabireka reka ryo mbwiriza Efeso 3:20 naho gusa mvuga utuntu dutatu tuzadutuma dushima Imana nindangiza nicare 3:20 wa Efeso biravuze ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba nuko ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba kamusoga umusome nawe pa urasha gusoma ijambo ry'Imana ndio ndetse nibyo twibwira byose kandi ndetse nibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo icubahiro kibicima mwitorero no mu Kristo Yesu. Haleluya. Nuko rero Imana ibasha gukora ibirenze kuri byo twasaba. Subiramo. Nuko rero Imana ibasha gukora ibirenze kure. Nuko rero Imana ibasha gukora ibirenze kure ibyo twasaba. Ibyo Fabri Imana ibasha gukora kuruta cyane ibyo wasabye. Ndetse nibyo twakwibwira byose nibyo wibwiye byose ibigirishije ububasha bwayo izibikoresha ububasha bwayo bukorera muri twe kandi bugakorera muri twe amen. Gushima barakuvuze ni igambirira gukora ikintu cyo gushima nimba Imana baragushizemo kuko abakize abarwaye ababonye amamodoka ababubatse amazu tibashima ni benshi naje muri abo ngabo ndimo sindashima kandi Imana yankoreye ibintu byinshi ndavuga ho biki paye mbwiriza ariko sindashima ariko ndabifite aba bagabo tuvuye mu giterane cy'umugabo bita Ruvugwa muri Kenya yanteye icumu riramfata mbwira madame noneho rinorije kuyica turashaka dupanga igiterane kubera impamvu yuko Imana yatugiriye neza gusa mpamagara bera baze tuzine ariko mwabonye abantu bitavye Fabrice kubwo kugira ngo atubwire amateka yiwe yuko yarwaye nuko yakize kandi hari igihe atobivuga timugire ngo asovuga ibikomeye hoya yabivuze yabivugiye mu migeri no mu ijambo ry'Imana. Gushima rero ni ibintu biva mu mutima iye impamvu zitatu zituma dushima ndavuga none nitonze Imana ije kumfasha ninja gusara ndiruka nuko mwihangana. Ijambo rya mbere nuko Imana yaduhaye agakiza ko buntu iyo dushima Imana nuko Imana iba yaradukopeje agakizi kakaduha nta kiguzi dutanze. Iyo abantu bavuga imirimo n'ibitangaza by'Imana hari aho bikomoka hari aho biva nuko Yesu Imana yataze umwana wayo Fabri ikamutanga kugira ngo tubone agakiza. Iyo tutaje kugira agakiza iyo tuba muri ryangombe gikwere iyo tubiriya mu mwobo ndi imbere y'Imana ntitwoshima natwe tuba twadukubitana amangumi kaya abandi bose.
ariko kubera ko Imana yaduhaye umwana wayo Yesu tukabona agakiza, niyo mpamvu tugira fieri yo gushima Imana. Titwavuga ngo amen. Amen. Murasha kubisanga abi Efeso 1:13. Nyihute kungiye kurangiza, sinje gumupira uja gupfiraho. Ijambo rya kabiri nuko Imana iturwanirira intambara zose zo dushima, nuko Imana iba yaraturwanirira intambara. Amen. Soma pa icoco turagisoma Timoteyo wa 2 4:6 8 kugeza ku 14. Mbabwira ayo makuru nimara nicara reve wanyureye umwanya bakiya bahashakasha. Kane gatandatu. Bibiri yavuze kuko jewe amaze kumera nk'ibisuka ku gicaniro. Ni hapo. Naho papa we. Naho. Kuko jeweho maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanje kirasohoye. Narwanye intambara nziza. Narangije urugendo. Narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara sijeje nyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. Igiza hepfo. 9 14. Keneye kuvuga umugabo umwe w'umunebwe w'umupagani. 14 verse 14. Twumva uwo mugabo w'umunebwe wapfuye. Alexandre umucuzi w'imiringa, umubandi w'umucuzi w'imiringa yagiriye inabi nyinshi cyane. Mwami wacu azamwitura ibikwiriye ibyo yakoze. Amen. Yagiraga inabi Alexandre ngo umucuzi w'imiringa reve ngo yagiraga inabi nyinshi. Kandi paho shaho Timoteyo uzamwirinde ngo kuko Imana ya Isirayeli izomwitura ngo ibyo yakoze. Yeme tuzadushimiye Imana yadutsindiye intambara. Patiri igitume wateguye amashimwe nuko Imana yagukuyeho kiriya gisuzuguriro cy'abazema. Paho arabwira Timoteyo umwana we yakundaga cyane, aramubwira ngo Timoteyo umwana wanje we narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Ko muravuga niki? Uko ayo makuru ufite Paho aravuga na Yesu uri mu bikima. Njewe gizana amvuga ibintu byose muza mumbabarira nuko nteye. Narwanye intambara nziza, narangije ibyo kwiwe. Igisigaye kado ngo mbikiwe ikamba y'ubugingo ngo uyu mucamanza azamba kuri wa munsi. Ariko arirahira Pastor Ntunga aravuga ngo sishashe nyine dutegereje Ruboneka, dutegereje Musuhuke, dutegereje Pastor Ntungane, dutegereje Kirayi, dutegereje Shire n'abandi bose. Faburi cyatumye tuzadushima Imana nuko Imana iba yaratsinze abantu baduhaye isumu bakamwara bagakorwa n'isoni. Ba Alexandre abacuzi b'imiringa binabi nyinshi bagakorwa n'isoni. Kagubwire reve unugukoza shitani isoni. Muri kamati yawe bise ba Alexandre, muri ministeri Ebenes harimo ba Alexandre, mu bakobwa mugendana harimo ba Alexandre. Nibo baza bakuvuga nabi yurenze abahungu babaje kugupatanisha. Nguriya ngo azahwera hehe azahwera kwishari rya kwishe gusa wakubagaye. Alexandre bagira nabi. Alexandre bagira nabi Debora we. Yekoye ba Alexandre we. Nibo bakoreye inama Fabrice barapanga batanga ifaranga bagura isumi igezweho. Ba Alexandre abacuzi b'imiringa ngo barangize batuma umwe hatigenda ureba uko uyimupasa ngo hagerara yimupasa. Ba Alexandre abacuzi b'amaringa ngo arangize kwirya. Yesu yamaza mu nda aravuga ngo urababara umubiri ariko ubugingo ndashaka ufite. Titwavuga ngo amen. Amen. Ruboneka yaragoza arasubira arahashukira
Harikiza mbumirwa n'umurevera ukorogana na vise we barangiza bagatanga meza ku cyumweru ngo meza ya Bwana. Revera na vise batazavuga ngo damu ya Yesu ji ulozi wa Yesu. Jira ravuze ngo kuri ngo nta rukundo ruba ruriho ngo nirari gusaba babahujije. Jewe nabwiye Imana ngo visi wanje nabona ko tugiye gukorogana akirikashe nawe pa banzube nkuyobora. Visi agasaragurika akira tubanza tukurebe nawe. Ariko Alexandre titwovuga ngo amen. Hallelujah. Timumva ko muzamutse neza abana ba Imana ibaheze umugisha. Titwovuga ngo amen aba. Hallelujah. Mirinde ba Alexandre abacuzi b'imiringa, mirinde abagisi banabi pilote we, harimo abagabo b'abagisi banabi, harimo abapasiteri b'abagisi banabi, harimo abasaza b'abagisi banabi, harimo abagabo baroze, harimo abagabo bafite imishinya. Pahora aravuga ngo abo abena mubiri niba rya muzamuja muri barasa bakama bakurwanya gusa kugira ngo ikanisa rikunanire bazotsindwa ndi imbere y'Imana. Niba rya bayumbe bananiwe bazabigana imbano badafite ngo mbonye igiheko agashamburiye ibiheko yitwajije. Alexandre umucuzi w'imiringa yarapfuye. Ngai fasha rubona. Fasha ndashitse. Kado niba abagabo muzamujana sha uzukubwira ngo ntafaranga mfite kandi afite ibihumbi 200. Bage haza. Hari abavuga butumwa muzamujana agahisha ifaranga ngo se ngo ntafaranga ufite. Sha rubone uzomuhunge. Ni Alexandre umucuzi w'imiringa. Nukuru kw'Imana. Akamavuga ngo kuambona ngo ndi gutyo pe. Ariko yashika imbere ukabona za biscuit zage hano se uko ari biscuit. Jagenze. Alexandre bacuze. Biscuit. Ivuye biscuit. Umunsi umwe titwovuga ngo amen. Titwovuga ngo amina. Amen. Ai, mwirira data we. Kisigwa mala bandu we. Mwirira data kisigwa mala. Ai, mwirira data kisigwa mala bandu we. Mwirira data. Kazenelelo uganekelele. Kazenelelo. Ai, tata nyumba kila yani nyumba ya Tonya. Tata nyumba kila yani nyumba ya Tonya. Jire we iyo tugize gucyatsa tubona abagabo bimishinya bimishiya. Nico gituma barevera basigaye bikanga ubwana bw'ubukobwa buvuye Burundi. Kagira gucya ngo arambonye. Warahwereye ba Alexandre bazabikanga ubusa. Bazabikanga imirindi. Titwovuga ngo bide ye. Titwovuga ngo abi. Pema siku. Kuba revera wikanga kana kagakobwa kujuru. Biragatsindwa n'Imana. Umunsi umwe nari mfite umukobwa wanje w'imfura. Yari muri secondaire je. Neza arangije igihembwe cya mbere, arangije cya kabiri. Aze baramwataka ba Alexandre abacuzi b'imiringa. Umwana w'umukobwa w'inkuma kamahwera sayine. Agahwera tukarambika. Ndasenga mpamagara basenga, turasenga. Ese pasa wese no guhamagaye. Sinashake yarariho. Araza nabakozaho biranga. Ikigeragezo gusa kamusore ariko yagiye kamusore mumubwira areke telefone. Nigute kamusore watubwiye ngo ikigeragezo ni ukugira ngo uhabwe certificate. Nariko mpabwe certificate arahwera mu kwa mbere arahwera mu kwa kabiri arahwera singira stress ngo byacitse ngo ibintu byagenze gute zana amazano utabiho kaza gusa nkamubwira gukomera umwana waje. Imana yarambwiye ngo zubaka ariko twaje mu bayumbe atakoze ubukwe mwabayumbe umwana wawe uhera umukobwa kera abanyamurenge babimenye nabareba gucya bagica bankikije bavuga ngo baracuragura. Ariko Imana izivuga ibintu kontirere n'ibitekerezo by'abantu ngo buci araza arambwira nari muri corona cagiye muri Kongo nyina arampamagara tese wamenya makuru sheri muzamugira ngo tuza tubivuga setwe
tayo ndavuga kuva mbayo sinzi ko kaje ndanama muhamagara mwizina ku manywa rya saa sita twebwe gatwashatse kera muza mwihanga titwavuga ngo amira Hallelujah. arambwira ngo ibintu biracitse umukobwa bavuze ko bazoza gufata irembo ati niko bavuze habona abahe ataba Kigali baje babwire ntibici tariki babwire baze vuba Imana yaravuze ngo agiye gukora ubukwe hari abantu bazabirarira ngo nabanjije ngo kwanga Yesu yavuze ngo agiye gukora ubukwe kandi ariko Imana isitubwira amakuru bavugana n'Imana Imana irababwira ngo umunsi bazofata irembo ngo indwara yiwe izosoka burundu. Hallelujah. Data arakomeye. Agiri babasi. Data arakomeye. Data agiri babasi. Churahiro ni chura. Hallelujah. Imana itifuha. Imana isoboye. Bashize no no. Tiyakwira n'izindi mana. Tiyararana n'izindi mana. Yararanye na Dagoni irareba. Dagoni irakubana. Dagoni Chayangu. Hallelujah! Data Arakomeye. Titwavuga ngo amira Amen. Hallelujah. abafata irembo indwara ya mikira Eh? abyaye umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu ni igikobwa cyiza kibyibushe cyiza Impamvu tutaribuka kandi turabagaza. Data arakomeye. Data agira imbabazi. Impamvu tutaribuka kandi turabagaza. Datuwo arakomeye. Data we agira imbabazi. Data we arakomeye. Data we agira imbabazi. Data arakomeye. Arakomeye. Agira imbabazi. Hallelujah. iyo nicaranye n'abakwe banje uzabamubwira ngo ni ba petit frère turangana neza hari bamwe bananduta ngwino rubone ngwino tugiye gukubitamo agakunga tubwire ba Alexandre ngo ni mutuve inyuma ba Alexandre mubeka bahungura duhungure ba Alexandre nuko umuhagarikiza abe yigira hino ngahe pa Mungu alinena naye Musa, hicho kiatu Kivue. ulichotoka nacho kwa Farao nakwambia Kivue. mahali hapa ni patakatifu. Hicho kiatu kivue ulichotoka nacho kwa Farao nakwambia kivue mahali hapa ni patakatifu. Hicho kiatu kivue banana boya hanile taniviza carte safine de bon loya hanile go mana watutabaraga mu Misiri nanone usaturengere tugeze kugufa. Nanone we usaturengere tugeze kugufa imisozi itararema isitarabumba umereye kera kose. dandome kasa Pima sikasokitala imaride sala ari fonde imvuga abazimu n'abadayimoni batazabumva ndande nokela tangu misa tali maride andomeza forme bari de pas. divine sanga holalo Jugement de visation les pas. landala vari de corte stavisa Antilibre de visation andimeza l'éloignement de atopre criminalité parte de sa faute. savine kola handi Kangu la sikali maride sala forme de l'arrière. bwana sifiwe nimuzaza muje gusengera ibyifuzo ukabona ko satani ije kucumva uzovugeruka ruga gusa iza yamicanganyikirwa kikabikizeze kigati inkonda kigahwera inyuma y'inzu
Iza nyumvi zikayigulwa hiyo munda mukaya kadata iyo munda mukaya kadata ne walimu na Kristo twaliza kumuna Mungu yaga na sino siko wama wihuta pa nanukiza nta ni bintu zo Yesu gutinda Mesiya genda nyine wihuta mbingu yananutaingia tayinja kigeugeu mbingu yananutaingia hai kigeugeu mbingu yananutaingia